Rasa mana buang dan jual buang kucing, ha? Binatang kalian. Aduh. Suntuk dah nah. Malah lawak lah ketua. Kemana tuh? Keliling-keliling juga. Agas lah. Deh, rancak-rancak porok orang masih konak tua. Yo subur-subur. Aduh ladang jagung ketua. Oh, iyo mah. Hehehe. Pasukan. Nyam 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 nyam. Ketua. Apa tuh? Ada tobek di belakang kemko kirunya ketua. Yo godang-godang ikannya nampak ada wak. Gas. Nyam 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 nyam. A few moments later. Aduh. Iya loh, Mak. Aduh cewek rancak di siku kironya mah. Weh. Iyo mah ketua. Wak panjek lah ketua. Gas.